سلااوڕێز گوهدار و بینێرێن رادیۆ بگەێ فێم وەکی کومە دیار کردبوو دێ میێوانێکە دەریا خەتە تەلیفۆنێرە تەولیمە ببرێ سۆزدار ئەحمەد هەفسەرۆکە گەرینەندەی ئاوێ لە حەسەکێ دەریا خەتە تەلیفۆنێرەش باژاری حەسەکێنها بەمەر ئامادەیە ڕۆژ باش مامۆستا ڕۆژ باشش بۆش بۆ هەموو گوهدارین رادیۆ بگەێر FM زۆر سپاس بۆ vê derfetê dixwazim ji vê dest pê bikim gelonha rewşa avê li bajarê Hesekê û navçeya Tiltemirê bi çi awayî ye pirsgirêka peydakirina ava vexwarinê care jê re hatiye dîtin ez xweş bû rewşa avê yani dema îro di Hundirê bajar di rewş piştî mehata elok hat yani tefîlkirin hat şoxlandin carek de yani hem rewşa avê di Hundirê bajar di baş dibe lê yani em bêjin hînekê xweş nehatî textî yani bajar hemû nehatî textiyekirin bi avê sibe jî em bi wê çexî karin bêjin bajarê Hesekê her çarbeşê xwe dibe bi av lê hinek pirsgirêkên din dimînin ev pirsgirêkê fenî yani dibe got dawiya şebekê bi dibe got yani ava gotgê bajar hindikî têrî xelkê hemî nake em ê ser vê bisekinin kengî ev pirsgirêk dest pê kiribû gelo ev ji 24 meha Şibatê de ji xwe meheta elok wek û hemû zanin li bajarê Serêkaniyê ye dibin kontrola çeta de ye di vir de roja 24 mehê artêşa Tirk xwestibû ji karmendê mehetê vemirînin pişt re ji war gotibûn xwe hazir kin ji mehetê derkevin îdîm nema qebûl dikin û vê mehetê bikarbînin ji xwe yani ji roja 24 mehê heya roja 5 meha sisiya mehete temamî pê neketibu qet nehatibû pêkirin hevdîtin çê dibûn got yani bi şevê hevdîtin dewleta Tirk çê dibûn diriya artêşa Rûsî ve got bihêlin karmen derbasî mehetê bibin û serkarê xwe bisekinin lê di vir de dibû sibeh ew artêşa Tirk اشتغالية خود جوهرتن وقبول نتكرن عمال درباسي محطي ببن دخوازم vê pirsim berî çend rojan Rûs çûne stasyona Alok an ku mehetaya Alok ya ku dikeve gundewarê Serêkaniyê ji xwe te behsa wê jî kir careke din diriya boriyên qenalên diçin Hesekê û Tiltemirê av herikî roleka wan hebû ku ev pirsgirêk careser bibe bebesta min rola Rûsan اري يعني ام بيجن شخوا تشاواتشي يعني اوقاسي مبان صازين ناف دولتي كر مبان حركسي كر يجو يعني ايجو بيك اني ايجو درفت دان من جو كاربن كارمن درباس بون ارتشا روسي بو وان بعمالار درباسي صازيه بون بله پلانên wan bibêjin ji bo cihekirina pêwîstiya hevalatiyan bi avê hene ji bo ku ev careke din em bêjin ev pirsgirêk heger derket û careke din av qutbû شخوا انا كان بيجن يعني دبقوا صافيونا علوك ايرو خدمتي دايله تيجرانتي جمتنا انه يعني هرتم بي خستي بمينا جبوفي يعني هنا كي ام وكروشا او ارتكار دكن ام ناسكن ام فيروشا او ارتناسكنين حياني كي جو ام بديلكي او يدك كيج محطة علوك بميني جبو جو جارك ده ام نكبن في طنقايو افقا كريزا افيل هندري باجار در نكبن تهفريزيا وان ببجن تنسيقا ولقال سازين آفي حكومة سوريا هنا اري راسي يعني ام بيجن چكسي بخواز خدمتي بكش في قليرة ام دستي خودنوا چه سازين ريجيما سوري بن چه سازين ناف دولتي بن چه سازيا جو هبه جو بخواز خدمتيش قربك اما دري مجوار فكريو ام حاضرن جو ام تنسيقي بوار بكن يعني وانها بيجن نهاد روشان هذا بشتكو اف خطبو والتنسيق اللي قالوا كريان اري راس التنسيق ما هابو يعني وادريا خربان صافيه جو غريداي ريجيميت كرن مدريا خربان صافيه غريداي ريفبريا خسرت كرن قوم چاره سريكش باجاري حسكير ببينن
شواتن هاجی آنی سر زمان و دهفدیتنه که لگل مال پرامیا ویرجی تگوتبو کو گارانتی تونه کو ستاسیون علوک انکو محطه علوک بمینه مطرسیه و چیه یعنی جوی مجاریم ببیجن؟ يعني ام بيجن ما ستاسيون دي دستي تشتا دي ودستي ارتشاتر دي وحر دوجي تجارانتي جماعتني يعني خوزي قوتنا يعني او خودي القوتنا خو تجاري درنا كفن يعني چه دقه چه ثاني بيجن كارن قوتني خو بگوهرن كارن سوزي خوش بير بكن كارن حر تشتي بكون شخو يعني هو يعني ارتشك هوانيه نزانه قد بيجن والله اف ستاسيون مليون انسان جيفت خو اف گرك كس نيزي ونبل قورمي ساقي دولي تشتكي نزانه خودي خو وخستكي خوي تاني بله مکانیزم انکو آلیا بلافکرنا آوید هندری باجار حسکه ده پشتی کوستاسیون علوکتیه بجن تفگری ده نها چاوایی شخون يعني رجع يكمين وقتا جو محطة هات تفعيل كرن ما خطاك طوارئ بكاراني او آف مدى حمو باجار دي ساعتاتني يعني خزاني خدبي خوي آفي محمودا قرتن وما محمد خط شغلانن اولو بيجن جيا بينجيش صديج ملت دفرد بچكي يعني وكم بيجن قافا قلت بينجيش صدي آفي بجينوات تشتكي باشا دعيني روجيد بشتي دبي مديسة هاتن دا قرتن ما النظامي خوي كفن فقران ما اشتاخي غويران ذا سبيكر شخدو تاخي نافشي شرقي بو روهلا ایروژین ناحیه غربی و آلیه هندری باجار سبجی در نشواتا ولو باجار گشتی وجبات نظامی حسکی کبن و گریا رودنی یعنی ساعت اندانا آوه انها چاواتی بری و برنم يعني 8 ساعات حياة 10 ساعات تقيد 12 ساعات جيل قور افا جوج علوك جمرتي ام مساعدة الملت يعني 10 ساعات صاغ افتي بلا فكرن دخوازم في برسيجي بكم ونرخي فروتنا آغا و خوارنه کرنه یک شخوا اف بابت جعالیو و چاواتي شوپاندن اینکو نلگور بریارا و تف بگره و جزا ببگلو شخوا يعني سيستما يعني سيستما اوارتا بوش برگو اف دهندري باجار ديتن نبو ما سعرها 5 برميلا داني بو 10,000 دفرد حر عرباك او حر صارنجك افي دفروش جرك السر سيارة خواه ياسكا بيجي سعري 5 برميلا افش خو تنسيقه ما بأساي شارتشي بويه جرك تش عرباك اف يعني سعرها افي سر سيارة خو و سر عربا خو نقياز نكربو ودرباسي هندري باجار نكم دعيني وقتها تنسيقي ما بتموين جرهية وبلجنات بلجاني خدمي هندري كومينا چه صارنجا جو بخوازه زيده بفروشه آگاهی بدن التموين یا بدن اسایشش بود وقت بيجن اجراءات در حقی ود بیستندن گم پیشی دلیل پیشی آوانی ولو بگیرن بيجن في دمد وتجاوزات ماكي بعربيا ببيجن هبون آلي في مجاري كوزي من رخكي زيادة أفدهات فروتن ري راسه يعني د حميدن يدولوية وقافا كريزك دركذا كسن هنا يعني ام جواد بيجن تجار الأزمة استفادات كي جوي كريزي يعني ام بيجن احتكار دكن أو احتياج عملت يعني استغلال دكن ام بكن نكن تشنولو درت كابن للجور امكانو درفتي خو ام البيشيه سكني گازن هنه جالی هولاتیان بری سوزدار کو آف نزیده پاقجه سده منوی چیه؟ نه يعني ببورين اف قوت النراس اف افا بريه افا علوكه وشخوا اف ناي بلافكرين بري جو ام تحليل دكن ام اكيد دكن صد الصديد اف باقجش نفرن بلاف دكن يعني جارنا تشاوات شي دبم ام دبيجن خطا افي خطا كاريزات بر هفر در اوي مالي يعني مالكي دبي جويك دشكه افاوات هف دبي يعني غازن نولو هبن بس خبر بدل ما ام مداخلتكن ام البيش سكن اللي افي بقشتي تحليل دبي وجنفر بلاف دبي بله خوازم وی پرسیجی بداوی بکم آگاهی هنه که ارتش را دا گیرکر ترکیه دا خواست کریه که کهربه جعالیو و جوان را بچه چه راستی وی کیه؟
راستش خواج دريا هفديتني ايجو يعني دورتا ارتشا ترك و آلية ما تشيبون يعني بوساطة روسي دا خوازاوا اف بوغو كهرباء بگي باجاروكي مبروكاش خو باجاروكي مبروكا بري كهرباء دگيايم لي اوروشا هواهي در باسو او برفو باهوزي گو هاتن هشتن كهرباء قطب به دفرد يعني اذا ندان ورشجي در باسبن وعيني وقتي دجي فكر دكرم جو بزانبون كهرباء سرواهاتي قد كرم لي بشتي درفدان ورشاتي كهرباء درباسم كهرباء جيا مبروكة لي ديسا هنا اوجي سر سوزا خم يعني سر قطنا خمان ونهشتن كارمندي علوك درباسم هيا حفتيك يعني حفتيك ساعة كهرباء جيابو مبروكة لي هيجي قبول نتكرن اذا ندان جو درباسي محطي ببن بله سپاس بو وی درفته برز سوزدار احمد سروکا گریننده آویل حساکی تبلی ما ببوج حسچای سپاس بو وی درفته سپاس خوش ترجابا گهدارو شاپینرین ما لهویا ما بین پشتی وی نافبری خلقا خویا گلاوا سبه بوره بردوام نکن